Je važno ući s pobjedom, ući pun samopouzdanja. Sada Zeba dobro prošao, Dujković kratko odbio loptu, Goran Marković Višća ubacuje to u 16-terac, Popović, vidimo sada Savić nije se odlučio na udarac, onda Zeba šutira, izblokira na kraju. Vidimo da je Široki Brijeg došao do prednosti protiv Veleža na Pecari, dakle Široki Brijeg Velež 1-0. Evo dobre lopte sada Marković, Dujković. Pa evo već u nekoliko utakmica uzastopno on i Vasilić su tandem u odbrani. Zeba još jednom pokušava prevariti odbranu Slavije. S drugog pokušaja raščistio to ispred svog 16-terca. Višća, on ima dobar udarac, pak sada nije imao prostora. Evo Svrake. Centar šut s Vrake, šansa, Savić šutira, ali Dujković, Popović. Zeba šutira ravno u Dujkovića, domaće možda i najvažnije da u Prijedoru nema golova, gdje igraju Rudar i Borac. U slučaju da recimo Borac slavi pobjedu u tom lokalnom derbiju, onda bi možda već bilo i gotovo sve riješeno u borbi za titulu. Tvrdo zato što nema puno šansi, ne ovako zato što je grubo. Pa mi smo kilavi, ne možemo ništa, ne znam što se mislim, vjerovatno plaćamo danak ovom velikom utakmica u zadnjih par dana i to važni, koji su vjerovatno više mentalno nego fizički svi igrača. Morat ćemo dugo prije nešto osvježiti, pokušati da promijenimo malo ritam jer ovako ne ide. Slavija igra normalno, kao što smo očekivali, imaju sve uslove za to i nema nekih šanse, nam zadaju probleme zato što igraju komotno, ne griješe. Mi ne možemo doći do lopte u situacijama koje su opasne za nas. Svaki put dobijemo loptu pozadu i nam moramo graditi stalno. Morat ćemo pokušati promijeniti ritam s izmenama. Hvala gospodine. I ostale rezultate poslije prvih 45 minuta. Evo sada šanse za Željezničar, Višća, slabo. Višća prema Svraki, Svraka, nema nikoga. Stanković je ipak prije došao do lopte, ali poklonio Bešli. Evo šanse sada, Zeba sve lijepo uradio, Zeba 1-0, kakav gol Zajke Zebe. Kakav pogodak, sigurno prvog igrača Željezničara ove sezone, a možda i cijele Premier lige. Zajko Zeba je pokazao kakav je majstor. 1-0, konačno slomljen otpor Slavije na Grbavici. Nakon velike greške Ivana Stankovića koji je poklonio loptu Bešli, onda Popović asistirao za Zebu, a ovaj učinio ostatak posla, završio ovu akciju i Željezničar od 52. minute vodi sa 1. Popović. Jamak za Višću koji ima prostora, dodaje se sada i Mirko Radovanović, Višća šutira, ali Zeba, mali centar šuta. Dalje Zeba, odlična kontrola lopte, na kraju slobodan udarac za Željezničar. Biće sada to prilika za domaće da iz skraćenog kornera naprave nešto više. Opet je Zeba pokušao na brzinu izvesti slobodan udarac. Treba imati na umu da već ima žuti karton, mora se čuvati ovakvih situacija jer po pravilima nepoštivanje sudijskog znaka, odnosno znaka za izvođenje prekida, također se može sankcionirati žutim kartonom. Zeba na drugu stranu prema Jamaku. I evo sada sudac Vrhovac pokazao, sačuva ovu prednost da dođe do 3 boda. Bešlja izveo slobodan udarac. U međuvremenu je iz Fraka dobio žuti karton zbog prigovora. Pustiti vječiti derbi protiv Sarajeva.
ali zaista burno su sada reagovali iz klupe Željezničara na malo priješnju odluku suca Vrhovca. Višća šalje loptu prema Njemi, evo šanse sada, Njema šutira, nema gola, ostaje 1:0. Patrik Gerhard Njema se dobro ubacio u napad, zaista sjajan nogometaš Njema, bit će na kraju korner broj 6 za Željezničar. Evo još jednom smo vidjeli tu situaciju. Vasilić, Bešlija može sada i šutirati, loše to uradio iskusni Mirsad Bešlija, ostaje 1 Željezničara. Marković, Lazar Popović u sredinu, evo šanse, Marković može li šutirati, Marković izblokiran za trenutak i na kraju odnio loptu. Sada sudac Vrgovac pokaže žuti karton Stankoviću. Evo ona situacija još. Lazar Popović, Jamak, još jednom Bešlija, dobra lopta za Višću, da vidimo sada, Edin Višća i Dujković siguran. Fraka, Višća, da vidimo Višća, još jednom neprecizan udarac Edina Višće. Svraka, dobra lopta u sredinu za Mirsada Bešliju. Bešlija prema Višću, ali još jednom u ofsajdu krilni napadač Željezničara. Opet Vasilić na travi, očigledno da sada već neće moći nastaviti. Evo da vidimo još jednom ovu situaciju, Višća nije bio u ofsajdu. Branko Šešlji, ali Njema danas neprikosnoven. Evo sada jedne greške, prilika za Slaviju, da vidimo, prilika za Slaviju, ali Ibrahim Šehić sjajno brani. Ibrahim Šehić je ove sezone toliko puta spasio Željezničar u ovakvim situacijama i još jednom pokazao zašto je reprezentativni kalibar. Odlična je to bila prilika za rezervu. Stanković se ponovo poigrava, Bešlija došao do lopte. Vidimo sada, Bešlija šutira, kakav pogodak Mirsada Bešlije. Dva prelijepa gola Željezničara danas i zanimljivo, još jednom je pogriješio Ivan Stanković, s razlogom se na njega ljuti Ratko Dujković. Ponovo je jeftino.